لا هرجع بين دم باش دم بيشكش كنا بلطنا دم جمير شاشة ودس بيكي دجي صار نوچا رخصتنا بناوی انجمن اعلان سردان اوفیسا پادا کسل بجار دیر که کرو پیروزباهی دوباره بکرنا اوفیسه کر راجم ازد کس دکی کوری بربری قصر نافچین کردی به تو اوایکی نای قبول کرن انجمن عطبقا یا لشکریه اسد بجه برپرسیارین قصده به نهینی لگل برپرسیارین رجم اسد جبیانه کمال اوکویان سکرتری گشتی پارتیا کمونیست ترکیه را گاند و اگر های اردوگان کری بسته کرین سیستم موشک اس 400 روسی الوشینه دوباره سلاف دو پنجی و ششمین خلا کنگره اسایش مونشن لآلمانیا دست پیکر و با دمادو روژان بردوام بکه مسرور بارزانی چند جوینک لگل برپرسیارین پل بلندن جیهانی انجام دان. سروک حکومت هرم کردستان دی چارچوبه پشداری دی کنگره اسایش مونشن ده چند دیدارک لگل برپرسیارین پل بلندن جیهانی انجام دان. دو پنجی و ششمین خلا کنگره اسایش مونشن لآلمانیا دست پیکر. او بو دما دو روژان و بردوام بکه و مسرور بارزانی چند جوینک لگل برپرسیارین پل بلندن جیهانی انجام دان. وکه هاتیه راگهاندن مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان دیکم روژا کنگره اسایش میونخ ده لگل دان برولیت وزیر وزیر امریکا و لگل بویکو بوریسوف سروک وزیر بولگاریا و لگل مایک پومپیو وزیر دروی امریکا و لگل انکرت کرامپ کان پاور وزیر براوانی آلمانیا جویا. هروها مسرور بارزانی ده دوام روژا کنگره اسایش میونخ ده لگل مارک اسپر وزیر براوانی امریکا شیخ صباح خالد حمد الصباح سرک وزیر الكويت شاند برلمان ألمانيا سيرجي لافروف وزير دروي روسيا أحمد أبو الغيط أميندار قشتي كومكارا عربي لينسي جراهام سيناتور أمريكي أيمن الصفتي وزير دروي أردن مارك روتا سرك وزير هولندا محمد حكيم وزير دروي عراقي هاريت سينغ ساججان وزير بروانيا كندا جان إيف لودريان وزير دروي فرنسا جوين انجامدان وکه هاتیه راگهاندن که مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان ده جوینن خوده روشادوری بگشتی و مطرسیا دوباره سرهلدان داعش لگل برپرسیارن ولاتن جیهانی گوتو بیش کرنه. هر وها ده جوینن سروک حکومت هرم کردستان و برپرسیارن جیهانی ده تکزی لسر ریگرن لسرهلدان داعش لنافچه هاته کرن. جبر داعش مطرسیه لسر اسایش نافچه ویا جیهانی بگشتی درست که. آره خستنا بنابه انجمن زاناو ایلن هرم دیر که ایرو سردان بارگاه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لی بشار دیر که کروجا لی سرکرده تیا پارتی و پیشوازی لی هاته کرن به مبستا پیروزباهی و لی یک نزیک بونه و انجمن سردان بارگاه دیر که پارتی کرو دخوازه کلوستیا کردان کرد. جبوی ارونا خستنا که بهتر لسر سردانا ویم بیشن شاندا زانا و ایلن دبر دیر که ببارگاه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا زبر خود مجمع نوچگهانی ارکی احمد صوفی احمد دنباش قد بهتر رونا یبقی سر سردان دا چته ده هتا گوتو بیش کرن مبز جه سردانی چبو احمد اگر دنگم دبیزه احمد اگر دنگم دبیزه ده سردان ده با بارگاه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا البشار دیر که چاته گوتو بیش کرن شانده مهوان دخوازاوا چبو جه سرکردایتی پده کسی احمد زي برساخوا دوباره بكم اگر دنگه ما دبهیزه ده سردانه شانده ده بو بارگاه پارتی ل باجاره دیر که چاته گوتو بیش کرن ده خوازوان چبو مجارن کو بحث کرن بگشتی چبون بله شانده ایرو سردانه بارگه پارتی کری ل باجاره دیر که
انجمنا هوزو إلين روجافاي كردستانيان وكو بزمان عربي وناتكن مجلس أعيان وعشائر روجافا وكو داي خويا كرن اف انجمن جشست و سي كسا بيكتي حمو بيك هاتن روجافاي كردستان ناف خدا دسپيري اوشان دي دماكو ايرو سردانا بارگه پارتي ديمقراطي كردستان سوريا كري برز شيخ معصوم ديرشوي وكو كسك اولي سرپرشتیا اوشان ده هنه دکر و دا خویا کرند نو گوتنه خدا کو گرتنا بارگهن پارتی وی انجمن نشیمانیا کردی و هر وها تبایی پارتیین سیاسیین کرد روجاوای کردستان ده گاو کی شاش بو گرک او گاو نهاد با آبتن هر وها پزگرکن دی یک وکو مسئله گرتیا و هر وها قدغ کرنا کار سیاسی اف گاو شاشن گرک اف گاو راوستن هر وها حواس جدیه جی داخویا کرند دنیو گوتن خدا پیوسته ایرو پارتین سیاسیین کرد خودی نتوا خودر کبن برجواندین خوین پارتیتی و کساتی هنکی شون ده بدن برجواندی اگلی خواه بدن پیشا خواه هر وها کساتی شمر جید نف وشان ده هنه ده هبو او کساتی جه بکمات عرب جه ایلا شمر جه قبیله شمر گلک کیفا خواه آنی سر زمان گو دماکو از بیرنگی وینه برزانی نمر لبارگه هکی ده دبینم هر وها از آلا کردستان بلند دبینم از ویده دبینم بارگه قو و گلک کیفا خواه آنی سر زمان هر وها اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان سوریا برز عبدالرحمن قاسم شکر وی شانده مهواندار کرد و جوار دا خویا کرن کو بارگه پارتی نب بن ویانا پارتی دا هاتونه کرتن لی دبن بریارکی امنی سیاسی دا بارگه هاتبونه کرتن وکو پارتی امه بردوام بن وکو عبدالرحمن قاسم دا خویا کرن وکو پارتی بردوام بن لسر خباتا خو هر وها پیکانینا ما في ملت کرد گلک سپاس اجبوی نوچگان ارکی احمد صوفی بطل گمال بوی گلک سپاس جگره وزیر درب ارژما سوریه دبجه کو ترکیه پابندیه برای کپتنا سوچینا که اولوی بریا خسار له نافچین کردی هلا سورونا قبول کرن فیصل مقداد جگره وزیر درب ارژما سوریه راگهاند که حکومت ترکیه گلک به گمجهی کردکه و پابندیه به حرکتنا سوچی درباره ادلبنا که هروها مقداد درباره نافچین کردیان روجاوای کردستان گوت کوری به بریا خسر له باکور روجالات سوریه هلا سورونا قبول کرن پیلان امریکا و اسرائیل. ڕێخستنە لبنان پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بەرچاوڕوونیەک دەربارەی نوچێن و لەسەر تۆڕە ئەنجڤاکی هاتنە بەڵاوکرد ڕێخستنە لبنانە پەدەکەسێ دەبێژەی کۆهەن کەسان لەسەر تۆڕە ئەنجڤاکیە فێسبووکێ نوچێن کومەبەست جێ ئارمانجکردنە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریەیە بەڵاوکردنە وەکە ڕێخستنە لبنانە پەدەکەسێ دەبێژێ و ئەوروپەلە بەنابێنەکەسێ نوچیان بەڵاو دکێنە سەر بە نونەرەتی ئەنەکەسێ بێ لە وڵاتی لوبنانێ و ئەوروپەل تو پەیوەندیاوێ بە نونەرەتی ئەنەکەسێ بەنینە هەروها ڕێخستنە بوری دازانین و ئەو کەسێن پێجەک بێنە بە نونەرەتی ئەنەکەسێر سەر فێسبووکێ دروستکردنە و نوچیان بەڵاو دەکەن ژە دوور و نێزیک بە تو پەیوەندیاوان بە نونەرەتی ئەنەکەسێ بەنینە انجمن طبقة لشکریه سر به هزن سوریه دموکراتیک و دبشیک و هزن سوریه دموکراتیک داخوازه علیکاریه ارژما اسد کرنه اجانس روسیه اليوم بلاو کرگو جبینه که نهینین برای هزن سوریه دموکراتیک و سرباز نولهی ارژما اسد دهتیان جمدان ده جبینه ده هزن سوریه دموکراتیک داخوازه پشتوانی لشکریه ارژما سوریه کرده و که اجانس نبوری ده زنین قصده داخوازه شاندنه چک درانج ارژما اسد با بجار عین عیسی و ریان عبدالتی M4 کریه
کو ئەو ناوچەن هێلە تەماسێنە لەگەڵ چەکدارن ئۆپۆزیسیۆنا سووریەن تورکیا پێشتەوانیان دکێ. کوبانەی ئەمریکا خۆجهی دروست کرد و بەدەهان کار بە وڵاتیان ئاوا دکێ. هەرێما کوبانەی ئەمریکا خۆجهی بۆ کۆمکردنا کەلوپەلێن ئاواکردنێژێ چەمێ فوراتێ چێکرد و بە کوراهیە 15 متران دکشینێ. ئەمێرە خۆجهی بە درێژاهیە 14 مترانە و فەڕەبوونە 4 مترانە و ڕۆژانە 1000 مترێ سێگۆشە بەحسا ئاڕەش دەکشینە و نرخی ئەمێرێ 80,000 دلاری ئەمریکی و بەدەهان کار بە وڵاتیان پەیدا دکێ. هەروەها مەوادی ئاواکردنی بۆ خەڵکی کوبانێژی پەیدا دکێ. ڕێیا ئەمفۆریا ناودەوڵەتی هەمی باشار و باژارۆکان ڕۆژاوای کوردستانی هەروەها ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای سووریە بە هەورە گرێ دەدەێ. گرنگیە استراتیژی یاوێ ڕێیە مدوێ راپۆرتی دەبزانبن. گرنگاریە ئەمفۆرە ناودەوڵەتی لەسەر ئابووریە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە. ناوە خاکە سووری سێرەیەن گرنگ هەنە واکی M1 M4 M5 یەک ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات و باشوور و باکوورێ سووری بە هەورە گرێ دەدە. هەروەها واکی دەرگەهێکی بازرگانیە ناوبەرا تورکیە و لبنان و ئوردنێ و دەرگەها ئەوروپا بە ئاسیا و رووسیارە. ڕیا ئەمفۆر ژەریەن و باژار و باژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانی بە هەورە گرێ دەدە. ئەمفۆر گرنگترین ڕێیە لە ناوە خاکە سووری و ریاکۆ دەرگەها فشخابۆ جی سینۆرێ کوردستانê û dergeha Aliyê Erebiyê jî sînorê Iraqê bi ber ava Sûriya girê dide. Herwiha dirêjtirîn rê li nava xaka Sûrî ku dirêjiya xwe 606 kîlometre û çend bajar û bajarokan bi hevra girê dide. Ji dêrikê dest pê dike ta Riya M5 li gunda warê bajarê Idlibê diçe. Riya M4 javayê Sûriyê bi rojhilatê Sûrî re girê dide û hemî alavên çandiniyê û petrolê li ser Riya M4 bere bajarê Helebê Idlibê diçe. Li sedema êrişa grûpên çekdar li ser her du bajarên girê Spiyê û Serê Kaniyê û hatina polîsên Rûsî û rejima Sûrî li bajarê Enîsê bû sedema nakokiyê navbera Amerîka û Rûsya û qedexekirina rêyê li pêşçûnê û hatinê. Tevlî rêkeftina Sûçiya navbera her du welatên Rûsî û Tirkî ku sala 2018 hatibû îmzakirin ku yekek ji bendan mafê dide rejima Sûrî ku hemî rêyên navdewletî kontrol bike. Lê hêzên Emerîkî rêyên nade rejimê ku Riya M4 kontrol bike. کەمال ئۆکۆیان سکرتێرێ گشتیە پارتیا کۆمونیستە تورکیا ڕاگەهاند و ناکۆکیان تورکیا و رووسیا لە باژارێ ئیدلیبێ سووریێ وێ باندۆرێ لەسەر پەیوەندیان تورکیا و رووسیا بەکێ و بە تایبەتی وێ باندۆرێ لەسەر گرێبەستاکردنا سیستەمی موشکên S-400 رووسی بکێ. ڕۆژ و ناکۆکینە بەرە تورکیا و رووسیادا مەزەنتر دەبن و ئاست گەشت یەوێ چەندێک و ئەگەر هەیە تورکیا گرێبەستاکردنا سیستەمی موشکên S-400 رووسی هێلوەشینێ. کەمال ئۆکۆیان سکرتێرێ گشتیە پارتیا کۆمونیستە تورکیا ڕاگەهاند کو ناکۆکیان تورکیا و رووسیا لە باژارێ ئیدلیبێ وێ باندۆرێ لەسەر پەیوەندیان تورکیا و رووسیا دروست بکێ و بە تایبەتیە باندۆرێ لەسەر گرێبەستاکردنا سیستەمی موشکên S-400 رووسی بکێ. وەکە کەمال ئۆکۆیان دەبێژێک و نەدوورە ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکێ تورکیا بریارێ بدێک و گرێبەستاکردنا سیستەمی S-400 رووسی وەرێ هەڵوەشاندن تورکیا وێ سیستەم بۆ رووسیا بەگەڕینێ. وەکە سکرتێرێ گشتیە پارتیا کۆمونیستە تورکیا دەبێژێ کو هەڵوەشاندنا گرێبەستە سیستەمی S-400 وێ بکەوێ بەرژەوەندیا وڵاتێن ناتۆدا ji ber ji destpêkê ve hevpeymaniya NATO li dijîkirîna sîstemê S-400 رووسی bû ji aliyê Tirkiye ve. Kemal Okoyan dibêje eger heye ku Recep Tayyip Erdogan helweşandina girêbesta S-400 weke karteka fişarê bikarbînê da ku welatên hevpeymaniya NATO li bajarê Idlibê piştevaniya Tirkiye bikin. Ji ber Tirkiye daxwaz ji welatên hevpeymaniya NATO kiriye piştevaniya Tirkiye li Idlibê bikin. Taka karta bidestveanîna piştevaniya NATO helweşana girêbesta sîstemê S-400 yê Rûsya. Ji dema êrişa rejima Esed bi piştevaniya Rûsya bo ser bajarê Idlibê dest pê kiriye. Nakokî ketina navbera Tirkiya û Rûsya li bajarê Idlibê. Tirkiya gefa encamdana êrişên asmanî û bejayî li dijî rejima Esed li Idlibê dike. Rûsya hoşdariyê didê Tirkiye ku dev jê gefan berdê û pabendiyê bi rêkeftina sûçî bike. Herwiha bi sedema nakokiyan navbera Tirkiya û Rûsya de Tirkiye encamdana dewriyên hevbeş li gel Rûsya li navçeyan Rojavayê Kurdistanê bo demeke nediyar rawestandine û di destpêkê de Tirkiye digot ku ji ber rewşa keşûhewayê dewriyên hevbeş nayêne encam dane. Lê weka jêderên ragihandinê dibêjin ku bi sedema nakokiyan
تورکیا دەوریان هەبەش لەگەڵ رووسیا ڕاوەستاندنا. نەتەوەن یەکگرتی داخوازە ڕاوەستاندنا شار لە بەژارە ئیدلیب دەکێ بەردەبکە ئەمیندارە گشتی نەتەوەن یەکگرتی ستیڤان دۆجاریک داخوازژە سووریا رووسیا کرد و شەر لە ئیدلیب ڕاوەستینێن هەروەها نابووری داخوازە گەهشتنا ئالیکاریە مرۆڤی بۆ پارێزگا ئیدلیبێکەر دەبەرە کێمکردنە هەستا شار ڕاستی عێریشەکە توندجالی ڕژێمە سووریە و هەباربەندێ وێ رووسی تێ کۆدانجامە وێ عێریشەدە بە سەدان ژێ سیڤیلان بوونە قوربانی و بە سەدەی هەزاران ژێ وڵاتیان دەبەرێت دەربە دەربوونە و بەرەف دەبەرێن سینووری بەچوون. بەرپرسیارێکی ئەمریکای دەبێژێت و تورکیا بە باشی بەڕێوانیە دەبەر بەرژەوەندیان خۆدا لە ئیدلیبێتەکە و ئەمریکا پشتیوانیە تورکیا دەکێت. ئاژانسا ڕۆیتەرز یانوچیان لە سەرزارێ بەرپرسیارێکی پێلا بلندێ وەزارەتە دەربەی ئەمریکا ڕاگەهاند کۆرۆلا نەرینیە رووسیا بەندۆرە کەمازن لە تورکیا کردە و ئەوێ لە سووریە ڕوودەدێ وێ چەندێ دەدێ خویاکردن و بەرژەوەندیان رووسی و تورکی لە دژی هەبن حتاوەکەن هات تورکیا بە باشی بەڕێوانیت بەر بەرژەوەندیان خۆدا دەکێت. هەروەهاوی بەرپرسیاری ئەمریکی گوت و ئەمریکا پشتیوانیە تورکیا لە ئیدلیب دەکێت بە دوورزانی و ئەمریکا دەستێوەردانە لەشکری لە ئیدلیب بکێت. ژبای ڕۆنای خستنەکە بەتر لەسەر داوین پێشبەچوونên باژارê ئیدلیبê بە تایبەتی و هەروە دەبەرێ بەگشتی بەرە خۆت مەجەم برێز مەژدەل دەلی ئەندامی کۆمیتە سیاسیە پارتیە یەکێتیە کوردستانی سووریا برێز مەژدەل دەمباش بان پێشبەچوونên li باژارê ئیدلیبê me dest pê bikin çawa dinirxînê berdewambûna êrişa rejêma Esed لەسەر باژار و باژارokên ئیدلیبê پشتیوانیە رووسیا ده هەمان دەمێدا رووسیا ڕێککەوتناوێ لەگەڵ تورکیا هەیە ئەو ژین ڕێککەوتنا سوچی و شەروەری ڕاوەستاندن لەگۆڕی ڕێککەوتنێ پێشبەچوون و ئەو دروست ببن لێنها شەرێکی گەلێکی گران نابەرە ڕژێمی و بێژن گروپێن سەر بێ تورکیا بە دروست بێ تورکیا گەلێکی نەڕازەبوونا خۆت دێ خویاکردن بێ چەندێ چەشرۆڤە جوان پێشبەچوونە ڕێتێکردن. سپاس ji bo we tevas bo televizyona ARK ji pêşî de belkî ne tiştekî gimerol ber bimîne wek mufacee ve ji gelê Sûriyê teva xas û milletê gelê xelkê li Idlib tevayî nû tiştekî çê bibe ji ber gê ev kesê gê pişt dema Rûsya derbasî Sûriyê bû di 2015 de û wêna dikarî bê ji rahişt dokûmenta a eskerî û dest pê kir gê alîkariya rejîma Sûrî bike ji derha û li Ghûta hawirdor wêne ew kesê gê xwe nedan ber va peymanê gidorta rejîm û va çekdara çêbûn û silahê xwe dananîn gişa berê xwe da Idlibê. Yani gerek ev têkevin sûret de ev kesekî li welatê xwe li deverê xwe li cê xwe gê erênî neda ji bo ti peymana bi rejîmê girêdin gerek mirov pêzarin be ev hem kes anakê li Idlibê giyan hev wê bi zehmetî jî wê ew rejîmê li hevdû bikin ya wê bi erênî ku sehaltî wê bidin rejîmê. Destwerdana gelek welata di Sûrî çêbû yek ji wana Tirkiya û Rûsya de anakê tiştê gil Idlibê çê dibe bi alîkariya Rûsiyê bêguman û tiştê gê di astana de giyabûn hev û sûd şî de mixapin xuyayê anakê nemal hev dikirin û li her yek ji xwe de alîkê de. Lê nikarin bêjin û peywendî orta wana di bicarkekê jî nemayê ji ber şeşê vê meha di dwa di orta herdû serokê Tirkiye û Rûsya de danûstandinek telefûnî çêbû û li ser wêna yani bêtir tekez kirin li ser û bi hevdûr Rûsya û Tirkiye bi hevdûr guftûgû bikin ser rewşa Idlibê bi taybetî. Rûsya di din xuyanî gê nahêlê wek bêjin bêtir gûr bibe ev şerê hane lê li erdê piştî rejîm berê xwedayî û dikarî bêje cîkî fire û rêya Orta Şamê û Helebê kontrol kiriye
بزحمتي وروسيا جي ونظام جي وانا جي بتشتي قبري جياب ونسر السوتشي والاسطانه جياب ونسر كيف شباره باوريا مد وتشتي النهوه بين سر زمينه وتشتي النهوه وك اتفاقين نه تشي بين جبرج وك بيجن معادله سر زمينه هاتي جوهرتن آلية بآليكاريا عسكري روسي وقوات روسي دس النظام وشكداري بيرج آلي حزب الله و شباركر يعني اوبوزيون شكداري ناش باركتن جبرك تركي نوك كيتوزك دابون وانا دركتن ايرو ديشا تركي بجراني داكتيه آلي وانا ديك و دبيجن انه كانوا هن انه وك داري اوبوزيسيوني بسلاح امريكي آلية تركي جاي وانا بلكي تشتن نول عرضي شباب باشا برز مجدل تاغوتكو ركبنا نوه درباري ادلبه ورنا امزكرنج بر هفكش سر عدي هاتي غهارتن برس دبردا پشتی ادلبه بردوام دام کل ادلبه شرل روجلات جمع فرات آرامیه که پشتی او رکبتنا کود بحث که بچرنگی به او هاتا امذکرن هفکش روجلات جمع فرات و چو گهارتم سردواره اگر ها رکبتنا نوجی ورنا امذکرنش بر چاون ها رجیم اسد و روسیا لادلبه ایریشت کن نه هر دوجی روجلات جمع فرات هنا و نافچین کردی ترکیه جد ورده سرکانی و گریسپی کنترل کریا ورده و چو گهارتن هفکش ده چه بی ايرو تايبتي ايرو فيصل مقداد جيجري وزير الدرب سوريا دا وك قوتنا كوينا يقولوا عشق دفي وارد دا انه ام اداره ذاتي اقل روجلاتي جمع فراتي ام دبنين بقوتنا وينا وك زلال كرج محرمات اي ومتدانو صندني بيناكن وتحرتمجي قدما هيجي بالفسيار السوري يك بدو يكيد تهديد وقف لآلية دورة كردي ذكر ودقوتن ادلب لبيشيا مهر قافادن مهر الرجالات فراتي ودفي جي يعني حكومتها سوري بيجي هر شبرك لسر چارچوبه عرض سوري تايبتي جيش درع حطاني ديريك قوتنا واناي يعني انا كي وق الجور قفق او دبيجن وروسيا جي اليكاريا وانا برا ام جبير نكن يعني انا هاتنا روسيا للدفاري روجلاتي فراتي هاتي قامش لو دريه وينا هني بالتركار دات كفن جاناجيل بتنا قدات كفن لهاوردور نافغوند وباجاري كردي دقرن يعني برا ام بيزانبن دا خوازاوي يكمين روسيا جي دسهلاتا رژیم سوری وگرینه روجهلات سوری و اب بهلگ روش وگر وک 2011 دوی باوریه تبق جارنا جي روسيا ضد خویانی جي به مافی ملت کردریه و جارا داویجی وقتی گروپ کاتب و جم سروک سوری يعني جي حمي بيكات روسي ونقنا واد كرد وجي رغوتبون با ام روسين روسيا مدقين هردو حرك مج بيكات كي كردش تشانيه روسن وحرك زماني خود اشتغل بس كما ابتشتغل جم وتنيه ليه حطاني انا كي رجيم سوري قنداي برتقارب الي ملتي كردي حتى بزماني كردي قنداي بر جغيدي كفا بي الي منداي و نتا وينا جي روشي فقرين دا 2011 انا كي تشتي جيل ادلبي تشيدبي بقومانا مني باليكاريا روسيا بورطاندنا تركي جي عسكري دي ليبيا دي وتشتل خيمان نه تشيببن وسوري عسكري سوري وبالي ادلبي دهرن وتشتن وبين بيمان بين دقومانا مدي و جي آلية برجواندية من حكومة سوري بيتر ويتد هبي وش كان عندنا اوبوزيسيون سوري ويتد هبي جبرج تركي بري حرتشتي لمصلحة ودقارة باشا برز مجدل اب بروسا روسي بجن استراتيجية روسي تباسكر دهمان دبدا امريكا شي لنافشا رجرات جمع فلاته هي بروجيكت وجه سر عرضه وكو قواتي راغاندن تخازي تبع اوبوزيسيون سوريا لرجرات جمع فلاته كوم بكي وريبريه كجوارا درست كي لهمبري رجيم اسد
راوستي دبردا تيواتيك وجهه نا روسيا نا ارجي مع سد رجلات تشمن فراتي نما راست ابتشتايا هي بس اللي تشتي جي برسيج محمد برسيج قتلن وبتايبت تفقرا كردي الكردستان سوري ام غازني ديكن سياسه امريكا واداره امريكيه حتى انا د سوري دي بتفاي ود روجلاتي كم فراتي بتايبت هناك نزلاله يعني ام جارنا جدي بين بحثا دركتني ديك وبيجن هذا خديشين جارن دي بدقري وحتاني انا كي امريكي خل آلية برارشي قامشلو ويدك بتر او جهداني آلية براشي قامشلو وتربسبية او بالدواري هاني آلية دي نزيكي كوباني تلتمر عمود دربيسية افانا يعني ام بينن هبونا امريكا ويدك قال السكي مخناد سروينا هاني امريكا اشكره ديك دبيجي ادفي دماني زيك نابين ادنابي ادفي ببينن بجار كيري وك روسيا انا كتجارينا بحثا فكشاندنا خونكي بس امريكي دائما بحثا فكشاندنا خدكي بس دي بيجي دماني زيك دي اميل السوري بن ام سوري نار وام ناهلن قلت ريكرتين جيد اليه وك باورتا بيكاتي دبرا روجيلاتي فراتي ورجيم سوري جي تشيبي وناخذ انه بيجي بحمل مناسب بيجي هب بيجي ناهلم رجيم سوري فقر روجيلاتي فراتي ودس خدين السر جيج وك معبر اورتا سوري وعراق اورتا سوري كردستان سر بترولار ميلان باشا برز مجدل بردوام برسا سرکا بجن برسبا برسا کو بجن کریزا سوریه بچن گوره چاره سر کردن بجن دماکو امریکا و روسیا بریاره بدن دوردا نها امریکا و روسیا هر دو جر رجلات چمه فراتی هنه وک رجلات چمه فراتی امریکا و روسیا بشرنگی لهب بکن رنگ چاونی اجبر امریکا پشتا ترکیه دگرید ادلبه ده روسيا جري كابنا ادلبه لقى تركيا جوالاتن جرانتوري روشا سوريا يم بيجن ركبتنا امريكي وروسي يد بن ميزيدان قولي هافكيشي او بشرنجي ركبن حتاكو ويقونا غير درباز بكن ولف بكن او بخوجي باواكي راس راس وروي هبنا بن شبر بو چندين جار لنافچين كردي بتايبتي نافچين كو بيرن بترول لي دورين روسي دورين امريكي روبروي هافدبون امريكي او نچارت كن كو بغرنا بنگهن خوا راس ابشا راس قال جرامديتن بعشكي بهبدور مبري هوهاتن وبيبو بجارنا جي بدستاجي الهفدان التلتمبر والجين دي دقومانا ملدي حردو آلي هيزي امريكي وروسي قلها بكن اباياد من السر روشا سوري بتفاهي وسر روس وامريكا الهف بكن قل سر برياري جنيفي بيستو دو بينجي وشار وچاغه وقتی قدام جلسر سوري تبالي بدو بكن ادبيجيم وبرنجكي نورمال والفيدك واوجي والهب بكن الفيدك اللي وياي انا كي حتى انا في دما هانيجي حردو اليك علي خدك شينه وقلق جراجي مقوتيه امتين لروشا دفري كردي نار كردستان سوري نار وروجلاتي فراتي بتفاي وقت نار وقت لوحه سورياليه جي هيزن امريكين هيزن تركين هيزن رجيم سوريين هيزن قسدين وحريق جالي خديشين وابايا بخطاهي اراميه نادي دفرا كردي وخلق دهلند بما ترسي هاندي غافك دي نجب علي مستحاملتي ما دبيج برق قف سوري النفشارتين وحرتمجي دبيجن انه غافا ددوا بدو ادلبيد امبري خد روجلاتي فراتي ومجبرنا كنجي علي قري وينا قوات هيزن ايراني الي بارشي ديري بخورتي الودكن وجي قرتن وحطاني انا كيجي قفال خلكي علي قصد بسكن وقفال خلكي بوزيون دكن ناهلن الودكي ارامجي تشيبه دغ ما نامدي حتى جي لهاتنك بالسر سوري الجور برياري جنير 22 بنجي وشهر
بتفاعي كل سوري كنا بنروش عم ببين آرام أم يتقبلون ذي مترسيها باشا برز مجدل ده تبع قلت بيجا خدا بحث استراتيجي أمريكي روسي هاتا كرن برجوانديان رجيم برجوانديان تركيا هافكي شوي بشرنجي بن كرد وكا دوزا كردي نه تا بحث كرنج برشي يعني كرد هردو استراتيجيتان دا وي تشبه وي تشبه كردا جارانتي بكن وبيشكش بكن يعني تشش كردات يخصن بيجن تاكو خو بكاربن بكنا جمعره كا بهز ده استراتيجيتي هرتو ولاتان دا جبر هر يكو استراتيجيتي جدايا روسيا تخازي بري كردا بده رجيم اسد وامريكا تخازي لجنيف بي دبردا كرد تشجواتي خواستن اركيواشنا بيوستا بشرنجي حتى كوفي قونا غدر باسكن ما في كردان دست بجيب كن راست قوتناتا روسيا بخورتایی و چه دماغی نونره ما انجمن اجتماعی کردی پر بوارو نشتنه پشتگیریا رژیم سوری دکن و دخوازن جمعگن و برای خودن شامی ام گفتگو بر رژیم سوری بکن جبو قديار بيجي خلق مملة مرجي يعني ام بخوا ام بسوريا تاخوا ام اشكره دكن ام جم سورينا ام ملة سورينا وروك جي قر ونشنامل شامي جي بالسر ما في ملة كردي دستوري وقت اعترافك دستوري بملة كرد بالكردستان سوري بدستور سوري دي ويتشاغي واريني هبج آلي حمي آلية كردي دي حتاني انا كي تشكي ولو زلال تنية دفناد بس تشتكي تجمع خواستن وام دوري وينانا حتاني انا مخابن يكريزيا هالوستا كردي اب ايصال نهصال جي قيرانا السوري في ام جدا وكفدو المسألة نانرن ام وكفدو قافي قنابيشن ام دوري هفن يعني الفيديك انجمانا اجتماعي كردي والآلية لجي ادارة ذاتي ام نلهفن جاليكي بوش جاليكي بحرية ما اما ام دخوازن وك انجمانا اجتماعي كردي ام السر ما في ملتي كردي نتوي ام تكزدكن وام جيفه نقر يعني ليه مثلا اداره ذاتي دخوازه هر گفتگو برجيم مسؤول بكو وبناشي رجي يعني بري چنداك الودكي بو ونقا جارة اول بو قلق جراج بري بناشو هر جاري جي فدقرن و سوري رجيم مسؤول تشكي ناخدس وناد تب دخوازن قالي كارج آلية سوريا هبه تقو ما نامده يك كريزيا تفقرها كردي لسوري او وايا ويبه رقمك زحمت ومظن وكسر هم قارب خسر سنور بنار درباسكي وشاغي امريكا وما في خطه كذب بكن وايج بدنجه كيبه وبشعبي مزناي بيت المبنر ونكار ملتي كرد تجاوز بكل فيدك تبعسا اكريزيا كر برز مجدل نه صالة شينا بوا انا كسر سر هالو استاخوا رجدا بهذه جيالي بجي رجدا سر هالو استاخوا اگر هر دو جيالي لسر نارينا خوا رجدن في كي جالي تومت بارا بهتر انا كسر بهذه تومت بارت كي بهذه انا كسر تومت بارت كي هل يكو بتومتين جدا بنرناتا اگر هيكو ده بيشروجا كان نزيك دان قدامك ديار كريدا ابن زيكونا كو خونا تبايا كردانا تشيبي وقت جو براسي يعني خونا كردا تبا يعني ام فينا ام جبرنك وجبو فيناجي انجمنا اجتماعي كردي هر الدم وهر وقت جناح صلاة ورد دا خواز ذكر هالوسطى كردي يكبر كرديا كردي تشيبي بحمو آلية كردان واد دبيجم انه هر سيره كابتن الكردستاني تشيبون بشاردريا جناب سروق برزاني هوليريك هولير دو ودهوك افايا تكزدك انه داخوازا انجمن اجتماعي كردي بو لي الي قبل بيذكر بيمانه هاني جبجيني اداره ذاتي بو وتبدن بو ندشتن بيجين سري انا كي ام دخوازن وما بأريني لدعوة برادر مظلوم عبد مناري لسالي كريزيا هالوسطى كردي وام دخوازن انا ام قالوا باوجين لي ام جارانتي كي دخوازن جي آلية ناف دولتي بياد بن عبدالله جناب سروق برزاني بي ام بيجين هفدو وافايا دخواز نا تفقرا كردتني اهم ملتي كردي خلق بحمد انا بشعبك راحتي وبدلك خوش لي نادر نهرن والبندي بيقافا هانينك اوايا جيبه
دگومانا مده ام کارن ام سر خو بیجین انجمن اجتماعی کردی اما ارینی دایه و ام بندی گاون پراکتیکن لارده گه ام تشنا بیجین ام ملت خو مزگینی بدن وانا سر به روشا گەلک سپاس ژبۆی بڕێز مەجدە لە دەلی ئەندامی کۆمیتە سیاسی پارتیە یەکیتیە کوردستانی سووریا وتلگەلمن بووی گەلک سپاس. لە سەباتە ساڵە 2012دا قەبەتکار و سەرکردەیە کورد شەهید نەسرەدین بەرهەک ژێ ئالیە دوژمنێن دۆزە کوردی و ڕێبەزە بەرزانیە نەمر بەهاتە ئارمانشکردن و بێت توندی بریندار بوو ژبەر برینن خوێن گران پشتی حافتیەکە شەهید بوو. حلێ ناکێ سلاح هەر نەخۆشیە زێدەترکێ هەر دڵە ئێشاییە زێدەترکێ ئەمژی بێت بێژە یادی تر هەردەمژی گۆم هۆر هەفتوورونێ ئەوە ڕاستە بڤان باوەریان بەکڕەوانێ گوتنا ڕاستیە تەڤلی شۆڕەشە سووریە بوو تاکو هاتە تەرۆرکردن. پاکرەوان نەسرەدین بەرهەک باڤێ عەلا لە گوندێک گەڤرێدەنا یە سەر بدەڤەرە ئالیان بە لە ڕۆژاڤایە کوردستانê ساڵە 1960 ji dayîk bûye. خوندنا خوایە سەرەتایî li gundê xwe kir piştira خوندنا خوایە qûnaxa Amedehî li bajarokê Çilaxa bi dawî anî dakû berê xwe bide parêzgeha Hesekê qûnaxa navendî li dibistana pêşesaziyê bi dawî bîne. Piştira bawernameya peymangeha pêşesaziyê beşê elektrîkê li Dêrazorê bi dest ve anî. Pakrewan Nesreddîn Birhik ji destpêka ciwaniya xwe ve tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû ji ber baweriyên wî bi hêz û raman û piştevaniya ciwanan kar dirêxistinên xwendekaran de li Çilaxa, Hesekê û Dêrazorê dikir. ساوێکی متحی بوو ber qediya Xwedê ber miletê Xwedê ber hevalê Xwedê ber her tiştê. Hevalê wî li cemî li ser her tiştê. Gelkî dîfa'a hezba xwe û nehcê xwe û baweriyê xwe dikir û qenaetê xwe dikir û tu car jî şaş neçû. Çi qas metabatê hatin pêşavê Hizbê Nesreddîn Birhik kertin خودی موقف بوده و جهد کرد. شهید نصرالدین برهک باوی علا خوردکی کرد پرورج مرباطه که ولات پاریز همی جوش خواه همی جیان خواه خباته که بیر وستاندن بردوامیا خباته سر همی استا چه دا استه رخصتنی دا جهه کیوی تایبت ناو رخصتنین پارتی هبو درسوزی گلیک حوالی خواه بو یعنی کاری بو حوالا همیا وەک هەڤڵوا بنەڕێ و نوال هەڤڕاگرێ هەروەسەد ناو جڤاتا کوردی دەژی جهەکەوی تایبەت پەیوەندیان باش ناوێناوی و ماقولێت دەڤەرێدا هەبوو کە گەلک سڵح و ئاریشەیەن گوت جڤاتا کوردی و ناخۆکێ گوت چێت بوو دائیمەن تێدا ئامادە بوو حازر بوو چارەسەرژی دەکرێن تم پرۆگرامێکیش بوو چارەسەرکردنە ئاریشەی دەڤەرێ هەبوو ناو هەڤالا ڕەحسەڤک بوو هەموو کاری ڕابوو خۆشکار نەدا ئەلیکی کار چه زحمتیاوی با چه دور با چه نزیک با کدری با رحیش خباتی را دائما آماده بود هر شوازی خباتی شوازی کی چالاکی بهشمندی رحکی دلسوز مجتمع پرور سرور ربازا پیروز ربازا بارزانی نمر. پاکروان نصرالدین برهک جه کنگره پنجان تا کنگره دهان باشداری ده کنگرین پدکسی دکریه مج آلیه حوالین ربازا خوا پارتیا خوا و هاتیه هلبجارتن بکار و خباتا خو و باورین حوالین وی جیره پله پله دناوا رفین پارتیا خدا بسرکت تاکو دو کنگره شهید کمال احمد درویش ده سال 1998 ده اندامتیا کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به دست و آنی پشتره جبو اندامتیا پولیت بروا پارتیا خدا حاطل بجارتن و اوانات خواستن بس کرد بسکنن اب خوینا شهیده یه ریت که نوش مرا بکریا وای مافی کرده سوری صدام حسینی دیکتاتوری باشی نکتادا سینایا بسده عبارا کشن بلاده دا بازاری کنده ویران کرد صدام حسین چو کردستان چه بود آلا کردی آدتا باوی علا د دەستپێکا شۆڕەشە سووریەدا تەڤلی ڕەفین شۆڕەشێ بوو دوپێشیا خۆپێشاندانێ لە دژی رێژێمە ئەسەد لە ناوچەیەن کوردستانە سووریەدا دمەشی و جهێ خۆ دەگرت داخوازا ڕووخاندنە رێژێمە ئەسەد کرد برهێک ji kesên xwedan rol û pêgeh bû di partî de û di nava rêzên tevgera rizgarî xwaza Kurdistana Sûriyê de rola wî diyar û berçav hebû û di xewn û xeyala wî de bi destveanîna mafên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê li ser rêbaza Barzaniyê nemir hebû
لەوما تم و تم جهێ ئارمانجا رێژێما ئەسەد بوو di berdewamiya xebata xwe de gelek caran rastî gefên di jêmê dihat di sala 2004 de piştî raparîna Rojavayê Kurdistanê rejêmê ew girt piştre sala 2009 jî careke din ji aliyê rejêma Esed ve hat girtin û zindan kirin lê bîr û bawerî û îradeya wî di her careke ku dihate girtin de bihêztir dibû ji kiryarên rejêmê û şehîd Rişdma li ser xebat û bîr û baweriyên xwe. Şehîd Birhek di roja 13 Sibata 2012 de dema ku karekî partî radibû li ser destê hin çekdarên nenas yên devnixumandî li ser ya gundê Genco hat armanc kirin. Dijwarî birîndar bû. Ji nexweşxaneya Nûr ya bajarê Qamişlore hat veguhestin. Piştre beref Helebê ve hat veguhestin û li nexweşxaneya Martînî niştir giriyeke bilez jê re hat kirin. Lê ji ber giraniya birînên wî di roja 22 Sibata heman salê de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiye û Kurd û Kurdistanê bû. Jî wekeke şehîd daxwazam ew e ku va kesî terorîst ku bi vî şêweyê were bavê kirin daxwazam ew e ku ev kes werne girtin werne mehkeme kirin. Termê pak yê Pakrewan bavê Ela li zêdê wî gundê Kevrêdana bi beşdariyeka cemawariya berfereh ji xelkên deverê û hemû pêkhateyan endam û kadir û serkirde û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi xak hat sipartin. Îdî her sal perwerên kurdayetiyê û doza Kurdî seredana gora Pakrewan bavê Ela simbila azadiyê û xebat û gotina rastiyê dikin. Bu gulan gorna wî dixemilînin. Şehîdê xwe şehîdê Kurd û Kurdistanê cardî bi bîr û sag dikin. Wekû zarê tevaya Kurdên resan xwedî bawerî li Kurdistana Sûriyê bibêje em qet teşbîr nakin Pakrewanê leheng. Bi helkefta roja Valentine em got roja evîniyê ciwanekî Rojavayê Kurdistanê wekû şenazî û rêzgirtin gul û alên Kurdistanê bi ser hêzên pêşmergeyên Kurdistanê de daweş kirin. Bi helkefta cejna evîneya cîhanê ku Valentine tên askirin ciwanekî Rojavayê Kurdistanê bi destpêşxeriyekê rabûye û seredana pêşmergeyên Kurdistanê li Hewlêrê kir. Rojayînê ciwanê Rojavayê Kurdistanê Kemal Hesên Mihemed ku xelkê Amûda Rojavayê Kurdistanê ye û jê neşteciyên kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ye gulên sor û ala Kurdistanê ji pêşmergeyên Kurdistanê re wekû hezkirin û şanaziyê berola pêşmerge û erkên wan di berevanî û parastina xak û gelê Kurdistanê de pêşkêş kir. Divê destpêşxeriyê de diyariyên xwe ji liqeyek focasiyan yê nav Hewlêrê û firqeya komando pêşkêş kir. باش از وقت کردی که روزهای کردستان به دیاری دست گلو علای کردستان دیاری کن با پشترگان قهرمان و این چاگه من خونا پارسنا دی ملتیش کن و گلک سپاس. دربارەی vê gavê pêşmergeyekî Kurdistanê ji liqeyek focasiyan yê nav Hewlêrê xwest gospasiya wî ciwanî bike û destpasiya xwe de amaje bi biratiya Kurdan her çarparçeyên Kurdistanê û pêşmergeyên Kurdistanê û pêşmergeyên roj dike. بەڕاستی ئەوە شتێکی پیرۆزە لای ئێمە گەورەیە ئێوە ئێمەتان هەر بەبیرە و ئێمە سپاسی ئەوە دەکەین ئەوە وەکو کوردە ڕۆژئاوا ئێوە هاتوون بەڕاستی ئەو ڕۆژانەمان لەبیر ناچێت کە لەگە برا پێشمەرگەکانمان کوردی ڕۆژئاوا بوون پێکەوە لە جەفەکان بووین شەهید یەکمان دەهیناوە برینداری یەکترمان دەهیناوە ڕزگارمان دەکرد چەندین جەب هەمان بەشداری کرد پێکەوە ئینسانی قارەوان بوون کوردپەروەرن بەڕاستی دڵسۆزن قد لبیریان ناکوین و هەر برای ئێمە هەتا ماوین. Li demekê de kۆbەşekê mezin lê cîhanê helkefta cejna evînê bibîrtîne û her kes û bi taybet ciwan diyarî û gulan pêşkêşî hev dikin. Ev e çend salên êdî ev diyar de navkurdan de jî bela bûye. Lê wekû Kemal dibêje kesên herî hêjayî rêzgirtin û hezkirin û spasiyê ne lê cem gelê Kurd hêzên pêşmerge ne. داویا بولتنê berîv dawî hatine dubare sernûçe. Xeraxistina binavê Encumena Êlan serdana ofîsa Padekesê li bajarê Dêrkê kir û pîrozbehiya dubare vekirina ofîsê kir. Rejêma Esed kes dike ku rêveberiya xweser navçeyên Kurdî bi tu awayekî nayê qebûlkirin. Encumena Tebqa ya leşkeriya Esedê dibêje berpirsyarên Qasede bi nihênî li gel berpirsyarên rejêma Esed civiyane.
کەمال ئۆکۆیان سکرتێرێ گشتیە پارتیا کۆمونیستە تورکیا ڕاگەاند و ئەگەر هەیە ئەردۆگان کرێبەستاکردنا سیستەمە موشەکە S-400 رووسی هەڵوەشینێ. هەر شاد بن.